E kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wada e notice ne phakot ka sarkar cha Rahul Gandhi wahab mi na u ne ithaw wasau ne naka government banglo ha Delhi hawakam te kat once ngi e por ka sarkar ya u mi ne ite ithaw wasau kate we ne liang Rahul Gandhi wan kamon ong na react u heyato wa ini iwale ka sarkar percaya o teton api yagani ka kubor hadu wakot khanang wa yo tip iye wasakhet te chwa wo sedang e cheki kubor ladam pue mu depu subscribe your new channel hamdam hiwat u ye subscribe khanang wa yo pten cho phiu yo yigi kubor wa thame teton sedang e cheki kubor hadin wada cha disqualified na cha pendu chuki MP Rahul Gandhi neida wa kalambeng ne penbatu u ye ka jaj Modi dei wa ong wa tip wa ile sang warok ki wa to du ki wa em jaj Modi bai hai pertu yongki hei wa ini iklam ne ipenbat Rahul Gandhi ye ka jaj Modi dakta bhako ye ka profession wa ye ka image yong o hei wa ini wa deb yo ule ye ka hukum chak set arsnem hadin wa ujor upurnish Modi percha ya o tang wada e bill na e jamin ya o le house ngi khanang wa yo uwo appeal ha high court wei mto du ite da panmi le ya ka hukum wa Rahul Gandhi myo uwo ya khun election prasnem kat kam ka an ini ipan batu Rahul ya ka jaj Modi daman i percha ya ka an wei to le ka wada hap hapo ka criminal defamation case wei hawa pha pan map le ya mbin wo pan map tang wada ong pathan uwa Gandhi pan map una uwan hei wakam waman katewan ka Lok Sabha Secretariat da pha notice na pha kot ko cha Rahul yo palang tier we yo mi na una iyung wa e ka sarkar ya uwo sa na mo ka government allotted banglo ha Delhi hei yeto wa ini ka sarkar da e por ko ya o hadu ka arpho ar tarik yong benai wo mi iwa mudla kamon le da to udep uwo palang yikitier yong o we da to umi u ha ka arpho ar tarik u benai waso klempen slem de ye ipor wa da e hei yeto wa ini iwale ka sarkar ya o nei liang Rahul da ong u wa ini waro da le du nei da wa tin yi ki jingkli yong o iwa da mut uwo kali ya prime minister kari Narendra Modi ha parliament hei yeto wa ijing yeto kam uwa Gautam Adani uwa man Mahajan ba hei yeto wa ini ka youth congress da tab ne bu ko le yi ki poster ne ki kodor ha ka link ka sor Delhi hajrong ka Hindenburg research report yong ka Adani group companies ha kani ka poster depan yaso ki ye pertuj Modi wa u Adani depte khut ki ye kini ki arngut ha iwi don ipertuj we ite to modani ha kate ka poster dapha ki ye Modani iwa mud dapha ki ye Modi wa u Adani wo jubab uyi wa invest ar phau 1000 crore tangka ha ki company u Adani iwa mud le wa Rahul da suba wa Modi emjinge to ne em relationship wa Adani we da suba ule wa invest Modi ar phau 1000 crore tangka ha ki shell company su Adani kamte de che ikadar ne wa ile panbato Rahul ye ka jaj Modi de wa ong wa ile sangwaro ki wa to du ki wa em jaj Modi ba hai pertu yongki iwa mud Rahul da siat ne klam u ya Narendra Modi hi tangwam em he ong direct kam te da snya tho lut iwa Rahul da panem kam u ye kitu ki kenten nei bha wa suba u wa to Modi ar phau 1000 crore tangka depte invest u ha ki shell company su Adani